Poštovanje svima, dobrodošli na naš webinar. Možete se zahvaliti prijateljima koji su vas pozvali da čujete jednu poslovnu priliku. Ja se zovem Bojan Nenadović i ja ću da vas sa mojim prijateljem Dejanom Daničićem upoznam o ovom poslovnom projektu. Ono što je mene navelo da malo detaljnije razmislim o svemu ovome jeste jedan finansijski stručnjak Robert Kiyosaki i njegova čuvena podela na 4 vrste prihoda i takozvani kvadrant protoka gotovog novca. Bojane, da li ti je nešto poznato? Izuzetno mi je jako poznato. Gospodin Kiyosaki je sve ljude na ovoj planeti svrstao u 4 grupe. Prva grupa su zaposleni ljudi, to sam i ja bio do skoro. To su ljudi koji rade za nekog drugog. Mi volimo da kažemo rade za druge, za snove nekog drugog. I to su ljudi koji daju jedan određeni period svog života za novac. Znači, to su ljudi koji rade za fiksnu platu i daju, još jednom ponavljam, vreme za novac. Neki od njih se odvaže pa pređu u takozvane samozaposlenike. To su ljudi koji ne žele da rade za drugoga, već dobiju želju da rade za sebe i na taj način da budu, ako možemo tako da kažemo, sami sebi gazda. I to je ova leva strana ovog kvadranta koji je gospodin Kiyosaki napravio, ali jako interesantnije biti sa ove desne strane, Dejane. A sa desne strane imamo nešto što je zaista sjajno, a to su vlasnici preduzeća i investitori. U čemu je razlika? Vlasnici preduzeća, za razliku od zaposlenih i samozaposlenih koji prodaju svoje vreme za novac, vlasnici preduzeća upotrebljavaju druge ljude kako bi došli do zarade, a ono što je još interesantnije od toga, bar meni lično, jeste da novac se uposli kako bi proizvodio novi novac. Ono što je također interesantno jeste da se sa leve strane koliko, Bojane, novca nalazi? Sa leve strane se nalazi čak 95% ljudi koji kod sebe imaju 5% novca koji kruži na globalnom nivou. A ono što je interesantno za ovu desnu stranu, dakle, jeste da kod tih 5 ljudi koji se samo nalaze sa desne strane tog kvadranta, nalazi se 95% novca i to je ono zašto je ovdje interesantno, to je ono što je mene inspirisalo i motivisalo da danas budem ovdje i da vam zajedno sa Bojanom objasnim o čemu je reč. Ono što je jako interesantno je da mi danas govorimo o kupovini. Govorimo o realnoj kupovini koja se u abnormalno velikim količinama dešava upravo ovog sekunda dok vi gledate ovaj webinar. Kupovina je nešto što neki kažu druga radnja po frekventnosti posle disanja. Znači, ljudi moraju disati, a posle toga svi kupujemo. Svima je interesantna ušteda novca. Znači, vi ste danas pozvani od strane vaših prijatelja prvo da čujete kako možete štedeti novac. Svi mi kupujemo i zanimljivo nam je da štedimo novac na svojim kupovinama. Da li bi svakome bilo interesantno da uštedi par procenata na mesečnim kupovinama, dakle da kupuju ono što inače kupuju? Hajde da se osvrnemo i pogledamo koji su to prosječni prihodi i zarade u jednom domaćinstvu u Srbiji. Neka to bude cifra na nivou čitave Srbije da je 45.000 neka mesečna zarada, i ako pogledamo koji su to troškovi koje ima svako domaćinstvo, svaka porodica, to otprilike troškovi stanovanja iznose nekih 25.000 dinara, da tako kažemo. Osnovne potrepštine neka bude 20.000 dinara za jednu četvoročlanu porodicu, i da li nam nešto, Bojane, ostane za slobodno vreme, za uštedu, za edukaciju? Teško kako kome. Ovo će vam omogućiti, baš ovu uštedu koju je Dejan pomenuo, omogućit će vam kompanija MyWorld. Kompanija MyWorld se nalazi sa sedištem u Londonu, postoji od 2003. godine. Kompanija je osnovana davne 2003. godine i za ovih 17 godina raširila je svoje poslovanje čak na 48 tržišta. U tih 48 država postoji preko 1500 zaposlenih koji rade za platu. Trenutno kompanija kao posrednik između trgovaca i kupaca ima ugovore sa preko 140.000 kompanija širom sveta, a sa druge strane imamo kupovnu zajednicu koja trenutno broji preko 14 miliona kupaca. Kao što smo već pomenuli, mi smo platforma, odnosno globalni program lojalnosti, to je platforma koja spaja trgovce i kupce. Hajde da, kao što je Bojan pomenuo, platforma koja spaja trgovce i kupce, koji su to benefiti koji kupci ostvaraju? Dakle, zamišljeno jeste kao globalni program lojalnosti. Osnivač naše kompanije, Hubert Freidl, došao je na ideju da napravi globalni program lojalnosti, da ljudi štede novac dok kupuju ono što inače kupuju prilikom, dakle, svakodnevnih kupovina. Imamo jednu besplatnu cashback karticu i jednu besplatnu cashback aplikaciju. Ukoliko
vi budete instalirali ovu besplatnu aplikaciju i registrovali se na ovu platformu, imat ćete povrat dela potrošenog novca prilikom svake kupovine. Do 5% prilikom svake te kupovine vratit će vam se na vaš bankovni račun i pored toga sakupljate shopping poene koji su odlična stvar za dodatne uštede prilikom nekih budućih kupovina. Pored toga imamo jednu fenomenalnu stvar, a to je jedan sasvim modern način plaćanja gdje preko cashback aplikacije možete kreirati elektronski voucher i koristiti ga za kupovine kod firmi sa kojima imamo potpisan takav vid ugovora. S obzirom da govorimo o nečemu što moramo raditi, kupovati, a ujedno štedimo novac prilikom svakih kupovina, kao što je Dejan lepo objasnio, da nam se vraća deo potrošenog novca, činimo jedno izuzetno jako humano delo, a to je pomažemo dve humanitarne fondacije svakom kupovinom. Child and Family Foundation i Greenfinity Foundation su dve kompanije koje mi svakodnevnim kupovinama kao kupci pomažemo, jer se deo sredstava od naših kupovina odvaja za te humanitarne fondacije. Čuli smo, Dejan je objasnio lepo šta ima kupac koristeći naš sistem. Došli smo do trgovaca. S druge strane, trgovci kupujući naš program lojalnosti imaju tu neverovatnu mogućnost da im se kroz našu reklamu poveća promet. Da im mi šaljemo, odnosno kod njih usmeravamo naše članove da kod njih troše novac i kupuju sve ono što im je potrebno, kad njima treba, koliko njima treba, bez ikakvih ograničenja. Trgovci imaju i još jednu fenomenalnu mogućnost, a to je, Dejane, da kroz naš program lojalnosti... Tako je, da razvijaju sopstveni program lojalnosti i da kroz taj svoj program lojalnosti, ja to uvijek kažem, ono što je revolucija što se tiče programa lojalnosti jeste da nagrade svoje mušterije i goste sa cashback karticom, brandiranom cashback karticom, ali revolucija je tu što ta kartica ne važi samo kod njih, nego važi u svih ovih trenutno 48 zemalja gdje funkcionišemo, u svim ovim partnerskim firmama. Ako pričamo o marketingu, koja je moć zapravo marketinga i koliki novac se odvaja u marketinške svrhe, to su ogromne količine novca. Kako funkcioniše to u klasičnim firmama, kroz klasično reklamiranje? Tako što kompanije se reklamiraju, daju određeni novac za te reklame, a šta je ono što dobijaju, koliki promet dobiju, često to ne mogu izmeriti i ne znaju koliko im je ta reklama donela. Sa druge strane, preko kompanije Cashback World i Cashback partnera, vi kao partnerske firme možete obrnutim redosledom dobiti to povećanje prometa i tek po obavljenom prometu platiti tu reklamu. Dakle, naša potrošačka zajednica, naši kupci dolaze kod vas, troše novac kupujući i tek po obavljenom prometu, ako se napravi određeni promet, vi platite za tu reklamu. Zaista fenomenalno. Ono što je jako bitno, a to je da je kompanija i što se tiče broja trgovaca i što se tiče broja kupaca u stalnom rastu. Iz dana u dan naša kompanija se na globalnom nivou širi i trenutno imamo, još jednom ćemo ponoviti, ugovore sa preko 140.000 firmi širom sveta, a sa druge strane kupovnu zajednicu koja je prešla 14 miliona kupaca. Ono što je još jako interesantno jeste da pored programa lojalnosti za mala i srednja preduzeća, kompanija MyWorld pomaže i sportskim klubovima i udruženjima da razvijaju sopstveni program lojalnosti. Koja je tu ideja? Ideja jeste da klubovi koji imaju veliki broj svojih fanova nagrade jednom karticom lojalnosti. Dakle, na primjer, fudbalski klub Inter iz Milana svojim navijačima daje kartice, članske karte koje su ujedno i cashback kartice. Dok navijači odlaze u partnerske firme, kupuju ono što inače kupuju, štede novac, 1% od svake te kupovine odlazi kao nagrada tom fudbalskom klubu, u tom slučaju Interu. Ako pričamo o još nekim saradnjama, tu je fudbalski klub Roma, MotoGP, Formula 1, košarkaški klub Zvezda, fudbalski klub Partizan i tako dalje. Trenutno nešto više od 70 takvih saradnji na nivou čitavog sveta. Sada ćemo pričati o nečemu jako interesantnom i mogu vam reći da su vas vaši prijatelji najviše zbog ovoga što sledi u stvari pozvali. A to je kako možete vi biti deo kompanije Lyconet. Kompanija Lyconet je neko ko je bukvalno graditelj našeg sistema i ljudi koji učestvuju u izgradnji kompanije Lyconet, odnosno članovi su kompanije Lyconet, imaju prvo mogućnost da kao kupci zarađuju na sopstvenim kupovinama, imaju mogućnost da kad ovaj fenomenalan sistem preporuče svojim prijateljima također zarađuju i ono što kompanija Lyconet nudi, a to je nešto neverovatno, da zarađuju ljudi koji grade kompaniju Lyconet od prometa koji se dešava na čitavom svetu.
Kao što je Bojan pomenuo, dakle vi ukoliko budete deo kompanije koja se zove Lyconet, možete graditi svoj shopping network ako pričamo o industrijama kojima se možda vi trenutno bavite, možda je neko od vas sanjao da postane glumac ili nešto slično, poznata zvezda, pevač, šta god. Morat ću malo da vas razočaram sa nekim brojkama i ciframa. Evo ovdje na ovom slajdu možete vidjeti koliko proizvodi zarade muzička industrija, 15 milijardi na godišnjem nivou, gaming industrija, filmska industrija, ali na vaše iznenađenje i možda na vašu radost jeste to da direktna prodaja proizvodi 192 milijarde godišnje zarade ljudima koji se bave tom industrijom. Kako možete vi graditi vašu shopping mrežu? Jednostavno prenosom ove fenomenalne informacije dalje vašim prijateljima, širom sveta. Niste samo fokusirani i vezani za državu, odnosno region odakle ste, naša kompanija, podsjećamo vas, funkcioniše globalno i na taj način vi možete da širite vašu shopping mrežu i da na osnovu volumena kupovina koji se dešava u celoj vašoj zajednici, neograničeno u dubinu i širinu, a koja se meri brojem shopping poena koji nastaju, vi zarađujete novac. Ovo sada što vidite je nešto fenomenalno. To je naša Lyconet karijera. Naša Lyconet karijera je zasnovana i nastaje na osnovu broja shopping poena svaki karijerni nivo i tako vam je potrebno od 5000 shopping poena koji nastaju iz cele vaše kompletne potrošačke zajednice i tako dalje i tako dalje. Za svaki nivo karijere potreban je veći broj shopping poena. Nećemo sada da vas sa ciframa opterećujemo. Ono što je jako bitno da što ste veći karijerni nivo znači da se veći volumen prometa desio. Veći volumen shopping poena se desio u vašoj kompletnoj shopping zajednici i vi ste na taj način plaćeni na mesečnom nivou od 200 eura mesečno pa na više. Hajde da se osvrnemo na to kako to funkcioniše, na primjer, u klasičnom biznisu. Ukoliko vi ste možda nekad razmišljali ili već sada jeste vlasnik sopstvenog biznisa, šta je vama bilo potrebno za započinjanje tog posla sopstvenog biznisa? Ako uzmemo kroz primjer šta vam je potrebno, prostorije, tehnička infrastruktura, profesionalni marketinški materijal, obuke, zaposleni, doprinosi, plate, inspekcije itd. I koji su to troškovi na nekom mesečnom nivou, Bojane, ja ne znam o kojoj cifri ovdje možemo... Ali reda 1000 eura pa na više. Da. Minimuma. Da, slažem se. Za razliku od toga, ovaj fenomenalan biznis može se, Bojane, kako započeti, evo ako pravimo tu paralelu sa klasičnim biznisom, evo kako to u kompaniji Lyconet može izgledati. Kao deo kompanije Lyconet možete pokrenuti sopstveni program lojalnosti za samo 29.900 dinara, što je jednokratan trošak. Za taj novac kupujete takozvani loyalty program reseller i u tom programu, odnosno u tom paketu, imate sve što vam je potrebno za rad, uključujući materijale, podršku, akademiju, obuku, sve online u vašem, ako mogu da kažem, ofisu, u vašoj online kancelariji, dobijate sve što vam je potrebno za rad za ovaj novac. Pored tog programa imamo i jedan izuzetan alat koji se zove Marketing Plus. To je mesečni alat, mesečni program koji košta 11.900 dinara na mesečnom nivou, koji vam donosi ozbiljne prednosti u odnosu na bilo koji drugi posao, na bilo koji drugi biznis da započnete. A to su, na primjer, između ostalog i ovaj pristup Webinar Worldu, gdje vi možete vaše prijatelje informisati gdje god se oni u svetu nalazili, bez toga da razmišljate kako ćete i na kom jeziku vi njima predstavite ovu poslovnu priliku. Dakle, na svim jezicima gdje poslujemo u svetu možete vaše prijatelje informisati preko ovog alata. Pored toga, nevjerojatno jednostavna sama registracija kupaca i prodajnih partnera. Ono što je još interesantno jeste da od tog iznosa 6.000 dinara je povratno kroz kupovine vas i vaših direktnih kupaca. I nešto što je jako interesantno, a to je da vam se ovaj alat Marketing Plus vrednuje za Infinity program. A Infinity program je nešto stvarno fenomenalno. Učešćem u Infinity programu učestvujete u raspodjeli shopping poena koji nastaju i kreiraju se od svih onih navijača, fanova, svih onih organizacija koje je Dejan već pominjao. U prevodu, onaj ko je Lyconet marketer i koji koristi naše alate koje smo pomenuli za rad, uzima učešće u prometu koji prave svi ti ljudi na mesečnom nivou kroz našu kompaniju MyWorld. Ono što ja nikako ne bih zanemario, Bojane, jeste činjenica da u sklopu kompanije MyWorld ima 120 firmi i podbrendova. Neki od onih interesantnijih koje ja uvek volim da pomenem jesu MyWorld
Amazon.com, online platforma za kupovinu. Sigurno ste možda i kupovali do sad preko neke od platformi. Evo od sad, sve što možete da kupite na drugim platformama, možete da kupite i preko ove platforme i dobit ćete cashback i shopping poene. Pored toga imamo sjajnu jednu aplikaciju koja se zove iTime, društvena aplikacija koja je kao i ostali messengeri, dakle služi za dopisivanje video pozive i ima nešto što drugi nemaju. Možete skinuti i uveriti se ono o čemu vam govorim. I jedna posebno meni draga platforma jeste 360 Degree Innovation Lab, to je jedan startup i akcelerator program koji pomaže mladim startupovima da razviju te svoje projekte, ideje i da ih pretoče u stvarnost. Zaista nevjerovatne pogodnosti svega onoga što naša kompanija pruža, ali evo ako ste ostali do samog kraja webinara, Bojane, da li možda ima neko iznenađenje za sve gledalce? Ima. Za sve oni koji su ostali do kraja ovog webinara i koji su doneli odluku da se priključe našoj kompaniji i da budu deo ovog globalnog projekta, mi vam saopštavamo jednu lepu vest, a to je da kompletan naš biznis, kompletno poslovanje možete startovati sa 11.900 dinara. Ovo je jedna neverovatna ponuda i ja mislim da je ovo izuzetno delanje atraktivno da svako donese pravu odluku, a sad odluka je prava u svakom slučaju, tako? Slažem se, Bojane. Kakvu god odluku doneli, jednu samo poruku imam za vas, rečenica Henrya Forda, ona kaže ako mislite da možete i ako mislite da ne možete, u oba slučaja ste u pravu. Ne bih na vašem mestu propustio ovu fenomenalnu priliku, pogotovo sa ovakvom akcijskom ponudom. Zašto kažem akcijska ponuda? Ukoliko bismo to preračunali, glupo uopšte porediti sa nekim klasičnim biznisima, ali hajde da uporedimo sa novcem koji svakodnevno trošimo, dakle nekih 396 dinara izađe na dnevnom nivou da nas košta pokretanje ovog biznisa. Šta možemo mi uraditi danas sa 396 dinara? Neko će sigurno popušiti paklo cigara umjesto da, na primjer, započne sopstveni biznis sa neverovatnim potencijalom. Dakle, 48 tržišta, već izgrađena platforma, neko drugi je potpisao sve te ugovore, umrežio, vi sada možete da dođete i u vrednosti od jedne pakle cigara na dnevnom nivou započeti ovaj biznis. Mi vas pozdravljamo, donesite najbolju odluku za vas i moj vam je savjet, ne propustite ovu priliku, neko drugi će izgraditi ovu platformu ako ne izgradimo mi. Sve najbolje, pozdravljam vas, prijatno. Prijatno.